ari kugenda asubiza ibibazo by'abaturage kuko ari gutanga umwanya w'ibibazo abaturage bakamubwira ibibazo bibabangamiye akagerageza kubikemura. Hari kuba hari na administrateur Ndizeye Manu wa Teritwari ya Masisi ndetse n'abahungu b'intare za Saramba. Nibyo nari ngiye guhita nkubazaho. Nabonye video igaragara rwose ko intare za Saramba cyangwa se abasirikare bo muri M23 bakajije umutekano cyane. Ibyo bice ntabwo harazamo umutekano wizewe. N'ubundi abahungu ba Makenga bafite uburyo barindirwa abayobozi babo umutekano kandi bafite uburyo babana n'abaturage kama nyine kawaida baba bagomba kurinda umutekano akagenda advance party ndetse n'abandi bagiye batandukanye kugira ngo umuyobozi n'ubundi atagira ikibazo. Ariko ziriya eneo ziri kurini cyane indege n'ubundi zarashe ku munsi w'ejo. Ariko mbere yuko indege zirashisa muri ibyo bice bya Nzibira na hehe ikintu cyabaye n'iki nuko bavuze ko ngo nanga ngo yarashwe muri operation ngo yabereye muri Kibumba cyangwa mu bitero byagabwe. Ntago ariko byagenze wenda kugira ngo abantu tubishyireho umucyo. Uvuga ngo abantu bitwaje intwaro b'amabandi nta nubwo n'amabandi nyine ukura biziki intwaro bagiye bazigabanya abaturage. Yego, yateze imodoka yari ivuye Rucuro. Iyo modoka yari ivuye Rucuro yari irimo abacuruzi. Iyo modoka rero bakihagarika haza kugoboka imodoka ya M23 ivuye za Kibumba irasana n'abo bantu bari bahagaritse imodoka. Abantu bahita bavuga ngo igitero mu nkengero z'umujyi wa Goma ngo nanga yarakiwemo. Ntabwo ari uko byagenze. N'amabandi hagaritse imodoka, amaze guhagarika imodoka intare za Sarambwe zirahagoboka zirasana n'ayo mabandi asubira ruguru muri pariki. Kugira ngo mabwire kuri operation yakozwe n'amadubu. Amadubu ubwo nitwirwaneho. Twirwaneho. Yego. Mu kwimura abanyamurenge bari Uvira. Bari Uvira. Ubu kugeza ubu Uvira nta munyamurenge cyaramba. Iyo operation rero ugidusobanurireho gute byagenze ute kugira ko Uvira iri mw'ingabo nyinshi cyane ziri ku ruhande rwa Tshisekedi. Kujya Minembwe uvuye Uvira abarundi bari bamaze kuba guhuzura ku buryo nta nzira n'imwe yashoboraga kuboneka. Inzira gusa yari isigaye ni uko bashobora guhungira i Burundi cyangwa bakambuka Tanganyika bakerekeza Tanzania. Basanze i Burundi naho bishobora kugorana. Bahitamo gukoresha Tanganyika ni Burundi ariko mu buryo busa naho bwihishe. Bagira ikibazo cyo kuba bamwe mu bo bashoboraga kwimura nta bushobozi bafite bw'amafaranga ngo babone amatike. Kwa campaign yo gushakisha amafaranga ku banyamurenge bari kugira ngo babashe kubona uburyo bimuka. Gusa ntabwo abo kwimuka byakozwe na twirwaneho. Byabaye ngombwa ko hari ingabo zimwe z'amadubu zinjira Uvira. Gusa nyine iyo uganiriye n'umuntu w'umusirikare hari amagambo menshi atirirwa kubwira bibanga. Ariko gusa ku makuru dufite nuko abahunze bava Uvira bamwe banyuze Tanzania abandi bageze Kenya. Ubwo noneho bamwe batangiye no kugaruka. Ahubwo no kuvuga ngo abanyamurenge bose bari Uvira bamwe bari Kenya abandi bari Tanzania. Ariko bari Kenya na Tanzania ntabwo ariho bagomba kuruhukira. Bashaka kugaruka n'ubundi murenge. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Inzozi zibaye impamo miliyoni 2 gusa wagura ikibanza mu Rwanda miliyoni 25 wubakirwa inzu yuzuye. Ufite inzu cyangwa ubutaka ugurisha gana Marshal Real Estate nona.
Yes, reka rizere ko mumeze neza cyane n'abantu badukurikira umunsi ku munsi n'ibiganiro byacu tubagezaho haba ku Rugendo Online TV ndetse no kuri Inside Rwanda Media. Nge nitwa Gakire Samu, ndagarutse ni nyuma y'igihe cyangwa se nyuma y'iminsi yarishize tutabana cyangwa se tutaganira imbona nkubona. Uyu munsi ndagarutse n'ubundi turaza kubana mu makuru agiye atandukanye, ariko nanone ntabwo twabura gukomeza kwihanganisha mugenzi wacu Yandemye Robert Sympathique utamerewe neza, yabuze umuvandimwe we mu minsi ishize. Mumubwire Paul, abafite nimero ze mu muhamagare, mu mwihanganishe ko ndabizi ko umukunda muri benshi kandi mukunda ibiganiro byiza abagezaho. Nanjye tugiye kubana n'ubundi mu biganiro bize kuza ku makuru mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kujya mu makuru, tuze kuba turi kumwe na mugenzi wanjye Mwanandake, murabizi ko ari ku kiwanja ari kuri tele. Turaza no kugira hamagara n'undi muntu uri Sud Kivu nawe Vitali. Abo bose turaza kuba turi kumwe muri iki kiganiro. Turaza kuganira ku biki inyuma yuko Colonel Nanga, umuyobozi wa AFC M23 mu bijyanye na politiki cyangwa se perezida wa AFC, kugira ngo uyu munsi nibwo yagaragaje ko buri gihe hahora havugwa urupfu rwe. Muzi ko ejo hari hatangajwe ko yarashwe, amashusho yarari gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, ariko nawe ati ese kuki muhora munyica, muzanyica mugeze ryari? Ni ibigaragara rero n'amakuru avuguruza yari yatangajwe. Turaza no kujya Sud Kivu turebe ese bimeze bite. Uvira ejo byari ibibazo, ubu naho biravuga ko kuna moto cyangwa se ntago bimeze neza cyane. Muri Nord Kivu guverineri yasuye territoire, vice guverineri yasuye territoire ya Masisi, Mwanandaki yarahari, baraza kutubwira ukuntu byari bimeze. Mu Burundi biravuga ko ingabo zari ziri Uvira za FARDC ndetse nabo bari gukorana, ziri kuhahungishiriza ibikoresho by'intambara cyane cyane imbunda nini, kubera ko bari kubona ko AFC M23 iri gusatira umujyi wa Uvira cyane, bishobora kuwushyira muri danger cyangwa se batinya ko bishobora kuba nk'ibyabaye Goma, bakaba bakamburwa ibikoresho. Mwanandake niwe duhereyeho kugira duhe ku makuru. Duhere Nord Kivu aho yari yagiranye uruzinduko na vice guverineri muri territoire ya Masisi. Mwanandake, waramutse? Salama, bimeze bite bro? Amahoro na amahoro. Yego. Nawe umeze neza? Yameze neza. Ndabona imbeho imeze nabi ahantu bita Ishasha. Ubu uherereye muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, muri Nord Kivu? Muri Nord Kivu urumva ejo nari ndi Ishasha ndengaho ngera Bweramana, ngera Minova za Sud Kivu, umujyi mwiza, ndongera ndagaruka ubungu ndi Ishasha. Yego, ugiye kumpa gato ku rugendo, n'urugendo uri kumwe na bamwe mu bayobozi, ese abayobozi ba AFC M23, ese ni kihe gikorwa kiri gukorwa ubu ngubu bari byo duheraho? Ni gusura abaturage, kureba n'ubundi ubuzima uko bamerewe. Urabizi ko nyine ubu bavuye mu rugamba rwo kubohora bimwe muri ibi bice, ariko nanone ni inama z'umutekano bareba ibyagezweho n'uburyo babibungabunga. Vice guverineri ushinzwe imari bamwita Shadraki niwe wari uri kuganira n'abaturage, ni nawe n'ubu bari kumwe kuko ni urugendo mu kanya tugiye kwerekeza ahantu bita Bweramana. Bweramana naho ni ahantu mu misozi cyane hakubitwa Abarundi, ari kugenda n'ubundi aganiriza abaturage anagira icyo abasaba, ariko nanone abaturage arahugera n'ubundi ubuyobozi busa nkaho butaragera, ugasanga abayobozi bariho bashyizeho wenda nk'imisoro itari ngombwa n'ibiki. Urabona ko nyine ni igisubizo, ari kugenda asubiza ibibazo by'abaturage kuko ari gutanga umwanya w'ibibazo, abaturage bakamubwira ibibazo bibabangamiye akagerageza kubikemura. Hari kuba hari na administrateur Nizeye Manu
teritwari ya Masisi ndetse n'abahungu b'intare za Sarambwe. Nibyo nari ngiye guhita nkubazaho. Nabonye video igaragara rwose ko intare za Sarambwe cyangwa se abasirikare bo muri M23 bakajije umutekano cyane. Ibyo bice ntabwo harazamo umutekano wizewe. N'ubundi aba bahungu ba Makenga bafite uburyo barindira abayobozi babo umutekano, kandi bafite uburyo babana n'abaturage kama nyine kawaida, baba bagomba kurinda umutekano, akagenda advance party ndetse n'abandi bagiye batandukanye kugira ngo umuyobozi n'ubundi atagira ikibazo. Ariko ziriya eneo ziri kurini cyane, ntabwo zegereye ahantu hasa nk'aho ari kubera intambara gusa. Njyewe nabonye abayobozi bose bo muri Masisi yaba chef de centre, kuko bose bari kumwe ni inama y'umutekano yuriye n'ubundi y'abayobozi ba Masisi. Ubwo abantu rero baza Masisi muri iyo zigiye zitandukanye, abaza Ruhinzi, abaza Nyanzare, abaza Mwesa, abaza Kibarizo, abo bose turi kumwe rwose. Ubwo turaza kuganira nabo ku buryo bw'ama interview, ku buryo abantu bo ku rugendo n'ubundi bagomba kongera kubona abayobozi b'abayenewe yabo, kuko bafashemeje ko turaza kuganira n'ab'Ingungu, abahehe bose kugira bagende bavuga ko umutekano meze. Turaza kuzana amakuru atomoye. Gusa sinzi niba tutajya ku mirongo y'urugamba. Niho hantu nari ngiye kukujyana, ariko mbere yuko unjyanayo gato, tukiri Nord Kivu, biravuga ko n'ubundi FARDC yakoresheje, ibyo ni byasohotse mu itangazo risa nk'iryihanangiriza rinaburira rya AFC M23, ivuga ko leta ya Kongo iri gukoresha imbunda ikarasa noneho cyane muri eneo zituyemo n'abaturage. Ibyo AFC M23 yavuze ko idashobora kwihanganira. Ibi bivuze ko aho hantu ngo leta ya Kongo ishobora kuba yarahinduye umuvuno, ikazana noneho indege M23 idafite guhita imanura. Ese amakuru yahameze ate? Amakuru uko ameze yo muri ibyo bice, ni ahantu bita Mpeti ndetse na Nzibira muri Nord Kivu ndetse na Sud Kivu, aho indege n'ubundi zarashe ku munsi w'ejo. Ariko mbere yuko indege zirashisa muri ibyo bice bya Nzibira na hehe, ikintu cyabaye n'iki ni uko bavuze ko ngo nanga ngo yarashwe muri operasiyo ngo yabereye muri Kibumba cyangwa mu bitero byagabwe. Ntabwo ariko byagenze, wenda kugira ngo abantu tubishyireho umucyo. Uvuga ngo abantu bitwaje intwaro b'amabandi, nta nubwo n'amabandi nyine, kuko urabizi ko intwaro bagiye bazigabanya abaturage. Yego, yateze imodoka yari ivuye Rucuro. Iyo modoka yari ivuye Rucuro yari irimo abacuruzi. Iyo modoka rero bakihagarika, haza kugoboka imodoka ya M23 ivuye za Kibumba, irasana n'abo bantu bari bahagaritse imodoka. Abantu bahita bavuga ngo igitero mu nkengero z'umujyi wa Goma ngo nanga yarasiwemo. Ntabwo ari uko byagenze. N'amabandi yahagaritse imodoka, amaze guhagarika imodoka, intare za Sarambwe zirahagoboka, zirasana n'ayo mabandi, asubira ruguru muri pariki. Yego, ni ukuvuga ngo nanga ni muzima, ni mwana ndake, ariko ubundi ari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Araza kugaruka mu kanya. Mwabyumvise amakuru avuga ko nanga ashobora kuba yararasiwe muri iriya modoka. Mu mashusho yasakaye abantu babonye ayo mashusho cyangwa se ibyo bihuha byamaganiwe kure cyane cyane ko nanga y'urubwite ati ese ko muhora munyica cyangwa se ko muhora muvuga ngo mwanyishe muzabikora mugeze ryari cyane. Mwana ndake rero n'ubundi mu gihe atari yagaruka turakomeza kuganira turebe amaherezo y'ibi bintu. Izi eneyo M23 igenda ifata, urabona ko iri gukora ikintu bita decentralisation cyangwa se ibi bice igenzura, ari nako bahumuriza abaturage, ari nako babaganiriza ku bibazo bagiye bafite. Wabyumvishe ko Mwana ndake avuze ati hano hari ibice ubuyobozi bwari bwaragiye bwishyiriraho
bwishyiriraho ikintu bita imisoro. Bwari bwaragiye bwishyiraho imisoro rero, ubwo ni ukuvuga ko ibyo bintu AFCM Ventura yamaze kubyamaganira kure cyangwa se yamaze kubikosora cyane. Turaza kujya no muri Sud Kivu, ariko Mwanandake aragarutse, reka twumve Mwanandake. Yego twari tukivugana, nakubwiraga ko iyo operasiyo nk'uko babivuga aba YouTubers baba bishakira ama views, ntabwo byigeze bibaho. Ikindi wenda ni breaking news, Corneille Nangaa coordinateur wa AFCM Ventura nta nubwo ari mu gihugu, kubera gahunda z'akazi nta uhari, ariko hari n'ubundi ameze neza. Rero abona abantu bakereye ibintu Kinshasa ngo kufunga igitero cyo gufata Goma, Corneille Nangaa ngo yarashwe, ntaho bihuriye rwose. Uretse na Corneille Nangaa nta n'umukadire politiki wa Ventura cyangwa se aba bakada b'abasivile bigeze bagira ikibazo. Ibintu byose bimeze neza. Ahubwo tujye kuri izi ndege twagarukagaho. Izi ndege zarashe ahantu bita Peti ni muri Masisi, ariko ni mu rugabano rwa Masisi ndetse na Walikale. Akaba ari ikiraro gihuza Masisi ndetse na Walikale. Ndabizi ko mu minsi yashize twakoze inkuru, icyo kiraro bari bakirashe bakibombarize, bamaze kukibombarida kugira ngo Ventura itazanyuzaho ibikoresho igiye za Walikale, kuko babonaga ariyo direction cyangwa se ariyo nzira. Biza kurangira rero guverineri wa Nord Kivu icyo kiraro yongeye kugikoresha. Ubu rero icyabaye ni uko Peti babombarize, barashe mu baturage. No ku munsi w'ejo, nyuma y'uko ukwezi gushize, umujyi wa Nzibira, ubwo ni muri teritwari ya Walungu, ihana imbibi na Mwenga werekeza za Kamituka. Uyu mujyi rero ni umujyi M23 kuva yawufata ni umujyi uraswa hafi buri munsi. Ku munsi w'ejo rero muri iyi santere ya Nzibira n'ubundi iyi santere yarongeye iraraswa n'ibintu M23 iri kwamaganira kure, kandi bavuze ko bagiye gukora igishoboka cyose kugira ngo ibintu babishyire iherezo rya nyuma, kuko ngo bahari kugira ngo barengere abaturage. Ikintu rero kiri kuba nuko intambara yo ku butaka abahungu yabananiye, kubera ko nk'ingabo zari ziri Kamituka zavuyemo ziragenda rwose, zigenda zikorera. Ubwo yavuze ngo abahungu yananiye ni bandi? Ni FARDC? Yo intambara yo ku butaka ni bandi yananiye? Ni FARDC? Ni FARDC n'abarundi, kuko bakubwira ko ku munsi w'ejo ingabo z'abarundi ndetse na FARDC na Wazalendo bari Kamituka, basahuye insengero. Bamwe ngo bahunga bikoreye ingurube bagenda, bamanuka za Uvira. Abarundi nabo barambuka, ubona ko embarwa ndetse no mu nkengero za Uvira bikanze imirindi y'intare za Sarambwe. babona rwa rukwavu rwakanze inyamaswa zose zo mu ishyamba rwirukanka, ruvuga ngo ishyamba rirahiye, inyamaswa zose zikirukanka. Barimo barikanga imirindi ya M23, ariko nanone urabumva bafite rezo ko n'ubundi M23 ibari hejuru, bari mu misozi igiye itandukanye, nabo bari ahantu mu bibaya. Ubona ko urugamba rwa Sud Kivu, nyuma y'uko M23 ipasingishije abasirikare benshi, haba hari Initec yerutse gusohoka yapagishije 9,000, indi 11, ubona ko hafi 17,000 by'abasirikare bashya biyemeje kujya mu kazi. Harimo nabo bakatanyama, barimo n'abandi. Ubona ko n'ubundi batangiye akazi, kandi ubona ko zose ari intare zatojwe na fande. Umuntu ashobora kwibaza akavuga ngo waruvuze ngo ku ntambara yo ku butaka bigaragara ko FARDC n'aba bari kuyifasha. Network zo muri Congo, network zagiye we, network zaje kumufatishiriza ku murongo, arongera garuke atubwire. Network zo muri Congo ndumva zitari gukurura neza, ariko narindi kukubaza nti umuntu yakibaza ngo Congo FARDC na coalition iri kuyifasha ku ntambara yo ku butaka, bigaragara ko bananiwe, ariko ukabona ko basize imbaraga ku ntambara yo mu kirere, kubera ko barakubwira ko bagiye bahinduye, kubera ko indege bazanaga za Sukhoi babonaga M23 iri kuzimanura. Ubu none ngo bazanye indege zijaminga, niyo mpamvu ziri kuviyora ikirere AFCM 23 irimo.
intambara none se siko zaraje zirarasa zambutse kina hehe ariko aba bahungu bafite uburyo nyine bikingiza indege bafite strategie ubwo n'umuturage n'ufite ikibazo kuko nta mwaya afite nta bushobozi afite nta n'uburyo bwo kwishyura indege nta n'ibyo azi akwibaza nkanjye turananiranye nkanjye turarwanya urakubise ndagize umujinya ngiye kuwutura umwana wawe cyangwa mwene wanyu urumva ntabwo aba ari ubugabo niba ari abasirikare ku basirikare bagakwiye kuja bakarata muri defense za duyi babo bakarengera nabo abaturage babo kuko bavuga ko aribo barwanira ariko ubona ko ikintu kinafasha event bakubwira ko ngo RDC nta kintu irwanira nta baturage irwanira kuko nibi irwanira abaturage ntabwo ari gukoresha ntabwo yari kuzajya ikoresha indege ku baturage ibarasa urumva rero ko samu n'ubundi ari ikibazo gusa intambara irakomeje kandi turakomeza kubona turakomeza ikiganiro cyacu cy'ubutaha ndaza kubabwira ibice byabaye tombe hari ibice byabaye tombe haba Sud Kivu ndetse na Nord Kivu ikindi kandi nuko abazarendo muri Masisi bo kwa General Hakiza wa General Hakiza waje abo bita ngo nabo abo abita ngo ndime ndetse n'abazarendo bo kwa Kagiri aba bose ubona ko ku munsi w'ejo bari kurasana amasasu ku masasu abazarendo ku bazarendo ndumva ari byo ngibyo nafugira ahubwo mu masasu tukaza gukora ikiganiro gihariye kugira ngo turebe noneho amakuru azindutse ku rugamba ndetse n'uburyo imirwano ibyutse ndetse na strategie ikindi wamenya kuri breaking news uko abagaba b'ingabo ba FARDC ndetse n'abagaba b'ingabo b'igihugu cy'u Burundi bari mu Rwanda baje mu nama abavuga u Rwanda ko ari igihugu cya terrorisme bari mu nama mu Rwanda barabibona barimo baranywa amazi yo muri convention ushaka amakuru ndimo ndashaka icyabazanye ibindi byose turaza kubigabo bari bita ndetse n'abayobozi b'ingabo za FDNB ubwo ngubwo ntago bitabiriye iriya nama hari inama iri kubera mu Rwanda ashaka bariyo baje bitabiriye buriya byose turaza kubimenya reka turaza kubategurira ikiganiro kirambuye reka ngushimire cyane mwana ndacyo urakoze ndabona inama itangiye hano narenge sawa sante ngayo nguko rero uwo ni banamuita yitwa Mwana Ndacye cyangwa se niryo zina yamenyekanyeho cyane niryo zina yamenyekanyeho cyane kubera ko niwe muntu wageraga mu ndake za mbere za FARDC M23 ikimara gufata amayeniyo izina rye bahise bamwita Mwana Ndacye ariko yitwa Jean Paul Sud Kivu rero mfite yo undi muntu nawe ugiye kutujyana Vitali agiye kutujyana ku mirongo y'urugamba bafite amakuru menshi cyane ya Sud Kivu cyane ko ahakorera Bwana Vitali waramutseho waramutse Vitali waramutse neza turi mu kiganiro haba ku Rugendo Online TV ndetse no kuri Inside Rwanda turakwakiriye murasamuwe tuguhamagaye turi mu kiganiro turavuga ati nk'umuntu ukorera Sud Kivu ese byifashe gute unanatujyana tubwire uko amakuru ufite yo ku mirongo y'urugamba murakoze amakuru ari muri kano gace ka Kivu y'Amajyepfo akenshi aribanda ku rugamba yego M23 n'ingabo zegamiye ku ruhande rwa Gisekedi yego amakuru rero ndabaha mu bice ndego ni nka bibiri bitandukanye ndagira ngo mabwire kuri operation yakozwe n'amadubu amadubu ubwo nitwirwaneho twirwaneho yego mu kwimura abanyamurenge
bari Uvira bari Uvira ubu kugeza ubu Uvira nta munyamurenge ucyarangwa. Iyo operasiyo rero ugidusobanurireho gute byagenze ute kugira kubera ko Uvira iri mw'ingabo nyinshi cyane ziri ku ruhande rwa Tshisekedi. Okay, ubwo tutarakomeza ngo mbabwire operasiyo uko imeze, ikindi turi kuganireho ni kijyanye tuvuye Walungu M23 yakoze imirongo 3 nirwaniraho yavansa yerekeza Uvira Karemi noneho no ku murongo usa n'uzunguruka umupaka wa Kongo n'Uburundi niyo mirongo 3 bafite. None duhere kuri operasiyo ya Uvira yo kwimura yego abanyamurenge. Urabona abanyamurenge umakuru dufite bamaze kubona ko bafite abantu benshi bashobora kugira ibibazo Uvira, bapanze operasiyo yo kubimura. Bisaba ko ibintu byari bigoye kubera ko kujya Minembwe uvuye Uvira abarundi bari bamaze guhuzura ku buryo nta nzira n'imwe yashoboraga kuboneka. Inzira gusa yari isigaye ni ukuba bashobora guhungira i Burundi cyangwa bakambuka Tanganyika bakerekeza Tanzania. Basanze i Burundi naho bishobora kugorana, bahitamo gukoresha Tanganyika ni Burundi ariko mu buryo busa naho bwihishe. Bagira ikibazo cyo kuba bamwe mu bo bashoboraga kwimura nta bushobozi bafite bw'amafaranga ngo babone amatike. Bakora kampeni yo gushakisha amafaranga ku banyamurenge bari kugira ngo babashe kubona uburyo bimuka. Gusa ntabwo abo kwimuka byakozwe na twirwaneho, byabaye ngombwa ko hari ingabo zimwe z'amadubu zinjira Uvira. Gusa nyine iyo uganiriye n'umuntu w'umusirikare hari amagambo menshi atirirwa akubwira bibanga, ariko gusa ku makuru dufite ni uko abahunze bava Uvira bamwe banyuze Tanzania, abandi bageze Kenya, ubwo noneho bamwe batangiye no kugaruka. Ahubwo no kuvuga ngo abanyamurenge bose bari Uvira, bamwe bari Kenya abandi bari Tanzania. Ariko bari Kenya na Tanzania ntabwo ariho bagomba kuruhukira, bashaka kugaruka n'ubundi murenge. Ubwo nyine iyo operasiyo yabagejeje hehe? Ubu bari gusubirayo iwabo, bari gusubira i Murenge. Birumvikana ubwo nimba ari Minembwe bashobora kuba inzira niyo kubageza niyo ntakurikiranye niyo batambwiye neza wambaga amakuru, ariko ubwo umuntu ashobora kwiyumvisha aho bagiye banyura kugira ngo basubireyo. Yego aba banyamurenge bari Uvira, wenda abantu badukurikiye bazi kumenya ko bari barahawe igihe ntarengwa cyo kuba bavuye muri uyu mujyi, baragihawe na Wazalendo. Ubwo iyo ni operasiyo cyangwa se ni uburyo bwakozwe bwo kugira ngo bahabakure kuko bamwe bari batangiye kwicwa. Yego iyo Sud Kivu yo Uvira umunsi w'ejo nibwo twamenye amakuru ko ingabo ziri ku ruhande rwa FARDC zatangiye ndetse gukura intwaro nini cyangwa se guhungisha imbunda nini zizijyana i Burundi, kubera ko zabonaga ko M23 ishobora gufata uwo mujyi ikahatakariza ibikoresho nk'ibyo batakarije mu mujyi wa Goma. Ese ayo makuru yo ameze ate? Rero nagira ngo mbwiraho kuri ya 30 babakoze barwaniraho mirongo bagura bajya imbere ariko ntago bagura bajya ku ruhande. No kuvuga ngo umurongo urimo hagati uturuka Kamanyura usa neza uteganye n'umupaka wa Kavimvira. Ubu ngubu
birateganye neza ko urebye ku ikarita ubona biteganye bigaragaza ko uwo mupaka uramutse ufashwe ni ibibazo bikomeye ku Burundi ndakeka ariyo mpamvu batangiye kugenda bimura ibikoresho bajya gusa noneho naho bita mu Mikenke mu Mikenke naho twirwaneho irimo avansa cyane yerekeza isatira Uvira uri kuvuga ngo Uvira isaha n'isaha abantu bakumva ko yabaye tombe cyane rwose abantu bari Uvira ariko mwuko umeze ute ese ntabwo hari kumvikana amasasu biracyameze ute ni bya bindi bisanzwe hari wazarembere bizi ubusasu burabuturagurika buri kanya rero amasasu yo buri saha amasasu bahari yego hari n'amakuru yavugaga ko hari wazarendo bari baje ku kibuga cy'indege cya Kavumu ibyo nakubwiraga hari ahantu M23 itashatse kugira ngo yagure cyane cyane nko muri kariya gace kagana za Bunyakiri ubwo ni muri Kabari hari ahantu tuvuge uvuye nko ku kiyaga cya Kivu uzamuka ruguru werekeza unyuze ku kibuga cy'indege cya Kavumu uriya muhanda wa za Miti werekeza muri pariki ya Virunga za Bunyakiri aho imirongo y'imbere ku rugamba ya M23 ni mu birometero bike by'ikiyaga cya Kivu kandi rero M23 ubu ngubu uretse ku mirongo y'urugamba inyuma muri zone y'inyuma iyo batembereye ubona nta ngabo zihari pe kandi imiterere ya Kongo urabona ni imisozi n'iki bazarendo baciye muri humye kuko ingabo za M23 kuba ziri ku misozi hejuru ndetse baciye muri humye zikanyura mu kabande ziza guteza umutekano muke muri iyo zone niyo mpamvu ujya wumva ngo zageze ngo hafi ya Kavumu ariko nta gahunda yo kuba bishobora gufata ahantu runaka ngo zihagumane ndetse kuza guteza umutekano muke bigenda ute bahita bazikubita bakazisubiza inyuma bahita bavamo babikora busambo nabo babikora bavamo bihuta rimwe bivuga ko wazarindi hari n'igihe baba baje nko kwiba kusahura gutyo n'ibyo akenshi biba bibazanye kimwe na za Nyangezi naho nuko muko bameze nk'ejo ubundi ahitwa za Bwenda za Mushenyi na Rwenga na za Kandekere naho bahinjiye muri ubwo buryo aho banahita abaturage benshi n'ubundi basubiraho muri ubwo buryo gusa ariko turafata ingamba ko hari abahegerageje kuza ejo bundi bababurizamo muri iyo zone bashyizemo ingabo zitagaragara nk'ingabo zambaye civile aho nabundi reka mpite nkubarize ikibazo uburyo M23 ibyo bice yafashe wenda wari usanzwe bijyamo na mbere ubu ngubu ni irihe tandukanirizo hari uganiriye n'abaturage cyangwa se yubonye nawe uburyo bimeze ubona ari irihe tandukaniro na mbere hagikontororwa na Tshisekedi ubutandukaniro rwose abaturage bahuretse ibyo bitero bya Bazarendo ariko ku bijyanye n'umutekano hameze neza n'ibijyanye n'imibanire y'abaturage ubona biruta rwose biruta mbere yuko niki kintu ubona M23 yahinduye ikintu yahinduye ni urabona ingabo za Kongo aho zinyuze hose ziba zitabura abaturage amatungo amaduka ibiki kwikoreza abaturage imizigo yabo n'iki ariko muri kariya gace M23 iyo systeme yakoresheje systeme ya zone ituje aho bamaze bagomba kuba hatuje nta ngabo ihagaragara kugira ngo abaturage bumve banatekanye kuko buriya abaturage bo muri Kongo buriya batinya inifomu cyane cyane rwose umuntu wambaye umwambaro wa leta aba ari umuntu ushobora gukorera ikintu cyose ashakiye
ubwo ni ukuvuga ngo bari baramenyereye ku abasirikare ba FARDC uburyo babamburaga cyangwa se bakabaka amafaranga mu buryo budasobanutse. yego aho ngaho za ijwi rero niyo mpamvu M23 buriya yatangiye muri iyo zone gushyiramo abasirikare batambaye bakurikiranira hafi ibiberamo aho ngaho. yego Vital, reka tugushimire, kereka nimba hari ikindi kintu ugiye kongeraho tubwira abantu badukurikiye. hari ikintu nshaka kubwira abantu badukurikiye, hari abantu batajya basobanukirwa Minembwe na Murenge. Minembwe ni komini, ariko Murenge ni agace kamwe kabarirwa muri Minembwe. ni ukuvuga ngo hari abanyamurenge batuye i Murenge, hari n'abatuye i Minembwe. urugero dutanye hano i Rusizi, urabona Rusizi ni akarere, ariko ahantu kuva na kera ahantu hitwa Cyangugu ni ahantu handitse izina, ariko ubu ngubu hasigaye Cyangugu isigariye ku mudugudu, ku ka Cyangugu. Murenge nayo ni agace kamamaye cyane kaba muri Minembwe. abantu babyitiranya rero ugasanga ahantu hose bayahita Murenge. Yego. Asante, ngira ngo ibyo rwose asante sana Vital, reka tumushimire cyane. Nawe n'umuntu ukora ubucuruzi cyangwa se wambukiranya. None ubu turi kuvugana uyu munsi ku itariki 22 AFC M23 isohoye ikintu bita itangazo. Kasi turirebe neza, turiri mu Gifaransa, turisome turisobanure mu Runyarwanda rwacu twumva cyane. Ikintu bita la communiqué mise en jour ce mercredi 22 octobre 2025. Le régime de Kinshasa poursuit sa campagne Bersit en procédant de bombardement délibéré et avec de drones combat sur les zones d'ensemble et peuple localisé de Nyarushamba, Masisi, Kashebire, Warikare et les environs. Ces attaques ignorables propriétaires le mardi le 21 et le mercredi le 22 octobre 2025 constituant en violation flagrante de cessez-le-feu. Ni ukuvuga ngo ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje ibikorwa byo gushaka intambara bukoresheje drone z'intambara mu kubombarda cyangwa se mu kurasa kubushake kandi mu buryo butandukanye ahatuwe cyane mu baturage muri Nyarushyamba, aho ni Masisi ndetse na Kashebure, Warikare n'ahandi habyegereye. Izi nkozi z'ibibi zabikoze kwa kabiri tariki 21 ndetse no kuri uyu wa gatatu 22 ni ukwirengagiza amasezerano yo guhagarika imirwano. Ibi bikorwa by'urugomo biragaragaza ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwishe amasezerano y'amahoro ya Doha, bukerekana ko kumugaragara ko bifuza gukemura amakimbirane, batifuza gukemura amakimbirane mu mahoro. Nibwo bwonyine bufite uruhare mu kongera umwuka mubi wo gusenya inzira y'amahoro zari ziri gukorwa. Umutwe wa AFC M23 urahamagarira ubuyobozi bo mu karere ndetse n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga kubihamya. Mu gihe ibintu bimeze gutyo, AFC M23 ivuga ko ifite uburenganzira bwo kwirwanaho no kurandura isoko y'ibitero kugira ngo irengere abaturage b'abasivili. Ngayo nguko rero ni tangazo cyangwa se biri ku rubuga rwa X bisohowe n'umuvugizi mu bya politike wa AFC M23 Lawrence Kanyuka ku rubuga rwe rwa X
yahoze ari Twitter. Ujeho urabona itangazo sohoye none hani mu gihe n'ubundi kwa turi kubivugaho na mwana ndace ko biri kugaragara ko leta ya Kongo yo yahinduye umuvuno cyangwa se iri gukoresha indege z'intambara zitari zisanzwe kandi karasa muri eneo zituyemo n'abaturage. Gusa amakuru aravuga ko M23 yamaze kuvuguta umuti kuko bazanye icyo bita